Akasbani Imphal Ngangbom Nganthoi na pau pajari ahanbada maruoiba pau Manipur da mioi 13 nauna COVID-19 positive oikibaga loinana hojik phawbada raija sida active case yankhai sure Raija police na hairi hojik phawbada lockdown amasung curfew thugaiba mioi lising ni phuni thoi chama marifudara humdoi amasung gari lising kuntrama thoi chamapan marfu mari phagatuna fine oina lupa lak nifu humdoi lising humbudra humdoi sangwa marifudara thihangre amasung COVID-19 na khwaidagi sokhalaba sahar singi municipal commissioner sing amasung district magistrate singa kendra gi cabinet secretary Rajiv Gaubaga COVID-19 gi matangda wa khanakhre Manipur dangarang mioi 13 COVID-19 positive oikibaga loinana hojik phawbada raija sida punna positive case 65 sure masigi manungda active case na 50 ni nauna positive oikiba mioi 13 adugi manungda nupa mapan amasung nupi ani ni raija gi haksel vibhag ki additional director na thokpa cherol man hai positive oiraba mioi sing asi rims amasung janims ta hangliba covid care facility da thamduna layengli makhoi gi phibam phana lairi hairi Mumbai dagi halakhiba COVID-19 positive oikhiba Imphal iski khurai haikru makhong dagi mioi adu amuk hana test tawbada negative oiraba matung hospital asidagi discharge tawkhre masi tharaga hojik phawbada naba phaduna mayumda halhankhiba migi masing manga sure Haryana dagi lakpa Manipur masasing purakpa railgari ama ngarang numidang pung 10 rom tabada Jiribam railway station da thunglare mioi sing adu screening tawraba matung ahing athengbadagi hauna bus ta magi jila sing tamna satnakhre Aikhogi paumina hai ngarang Kerala gi Trivandrum dagi Manipur masa purakpa khanaba railgari ama amasung Gujarat dagi lakpa topa railgari amaso Jiribam railway station da thungkhibani Raija police na hairi hojik phawbada raija sigi tongan bajila singdagi lockdown amasung curfew thugaiba punna mioi lising ni phuni thoi sama marfudara humdoi amasung gari lising kuntrama thoi chamapan marfu mari phagatuna fine oina lupa lak nifu humdoi lising humbudra humdoi sangwa marfutara khonggat pangamle ngarang su tongan ba mafam singdagi mioi sangwa humfutaruk amasung makhoina tonglakpa gari chamri ama phagatuna makhoidagi fine oina lupa lising 59 satret yankhai khonggatki Imphal Jiribam lambigi nakanda laiba khungang singda ngasi amasung hayang pangthokadaba COVID-19 gi matangda miyambu bhab tahanbagi campaign singda None Tamenglong amasung Jiribam jila gi chief medical officer singna makhoigi official sing thanaba Raijagi Health Services ki Director Dr. K. Rajona khanghankhre hairiba campaign sing asi Joint Committee on COVID-19 amasung TH Satyabrata MLA na lusingba Manipur Bidhan Sabha gi sadasya singi kangbu amana punna sinbani COVID-19 sandorakli basigi yenglaga Akasbani Imphal gi pauda hapnaba press release na singba thilakpada hakthengnana lauraroi miyamna Akasbani Imphal gi ipau kangbu gi email airImphalnews@gmail.com natraga WhatsApp number 956-0207-641 amadi 9612-103-473 da tharakpa yagani. Pradhan Mantri Narendra Modi gi anirak suba tamgi 12 suba pungningi wa Man Ki Baat Akasbani gi thongda lakliba nongaijung numit ki ayuk pung 13 da sandokani. Pradhan Mantri gi pungningi wa sigi hek matungda madugi Manipuri wahanthok Akasbani Imphal na sandokani. Manipuri wahanthok numit asimaki numidang pung 9 da su sandokani. Dialect singdana ningthokaba numita sandokani. Paugi marakthana tenba break ama. COVID-19 ga mari leinana khangan jaba khara sapun sizna duna yamdrabada second kun changna khutsa toina hamdokpiu mioi khuding makna yumdagi chathokku matamda suksoi soidana mask upiu mafam chadana loktin sitpiganu office hospital amadi meetenba mafam singda social distancing haibadi mi amaga gi marakta yamdrabada meter amagi arapa thambiu lok khuba laiho horaba amadi soru honbada waraklaba loinana COVID-19 ga mari leinana ka hena pungning wakhal sontharaklaba amadi leitafam khanglaktaba yawraklabadi COVID control room ki phone number 1800345381 call to biduna akupa maron tanabiu loinana district singi oina akupa marol khangbining labadi district singi control room da phone to binaba khanganjari aujenjari ba National Health Mission Government of Manipur tabiri ba pawasi Akasbani Imphal dagini COVID-19 na khwaidagi ka hena sokhalaba sahar singi municipal commissioner sing amasung district magistrate singa ngarang kendra gi cabinet secretary Rajiv Gaubaga wa khanakhre
हाइरिबा शहर 13 असिदा लेबाक असिगी कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मसिंगी चादा 63 लेबना ngaranggi mifam adu yamna maru oina lawi शहर सिंह अदुदी मुंबई चेन्नई दिल्ली अहमदाबाद थाने पुणे हैदराबाद कोलकाता इंदौर जयपुर जोधपुर सेंगलपातु अमसुंग तिरुभालुर ने मिफम अदुदा राज्य अमदी यूनियन टेरिटोरी पुमनमकी चीफ सेक्रेटरी सिंगसु याउखी भारत सरकार की प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर के विजय राघवन हाइरी लेबाक सिगी तोंगान तोंगान बकांगलुप कुंथ्रा रोमना कोविड-19 दगी ngakthoknaba vaccine puthoknaba honari न्यू दिल्ली दा पाउमी सिंग दा वांगांगबदा श्री राघवन हाई वैक्सीन पुथोकनबगी थौरांग असी थवोंग अहुमदा चथरी थवोंग सिंग अदुदी लेबाक असिगी ओइबा मसाक मथुमतना साजबा अतै कंपनी सिंग पुन्ना सामिनबा अमसुंग मकोक थोंगबा कंपनी सिंग पुन्ना होनमिनदुना पुथोकपा हाइबसिनी डॉक्टर राघवन हाई वायरस असिदगी ngakthoknaba वैक्सीन मखल मरी पुथोकनबा भारत की इंस्टीट्यूशन सिंगना होनरी मांगना हाई अनोबा वैक्सीन अमा पुथोकपा हाइबसि अरुबा थबकनी वहांग अमगी पाखुमदा डॉक्टर राघवन हाई नोवेल कोरोना वायरस की मपुंग ओइबा प्रॉपर्टी सिंगी मतंगदा हौजिक फावबगी ओइनादी अहोंबा अमता उबा फंगद्रे लेबाक सिदा कोविड-19 दगी फरकपगी सांग सादा 92.8 यौरे हक्सेल मंत्रालय लोइगी सेरोल मन हाई हौजिक फावबदा पुन्ना कोविड-19 नाबा मियोय 98,734 नाबा फखरे हौखिबा पुंग कुनमरी दा मियोय 3,363 नाबा फखी हौजिक एक्टिव केस मसिंग 3,33 ओइरी इम्फाल दंगसी फोंगबा पाउसे सिंगी मरोइबा पाउसिंगी दमक वाहेंगबम वाशिंगटन लेरे वाशिंगटन थागतरी nganthoi हौखिबा पुंग कुनमरीदा अनौबा केस 13 लाखिबगा लोइनना मणिपुरदा कोविड-19 गी केस 55 सुखिबगी पाउ मापानदगी रेलगारीदा मणिपुरी सिंगपुदुना लेप्तना चंगसिलकपना सिंगबा पाउना ngasi इम्फाल फोंगबा पाउचे सिंगी मरोइबा पाउ ओइरी हौखिबा पुंग कुनमरी असिदा राज्यसिदा कोविड-19 गी अनौबा केस 13 लाखपगा लोइनना कोविड-19 गी अपुनबा केस मसिंग 55 सुरे मियोय मंगा नाबा फखिबदगी एक्टिव केस मसिंग 50 दा लेरी हाइबा पाउ ngasiगी पाउचे यामबदा हेडलाइन तौदुना फोंगरी सरकारना यूनाको स्कूलबु फमुंग चामा लेबा कोविड केयर सेंटर ओंथोकनबा खनखिबगी पाउसु पाउचे सिंगदा फोंगरी मसिगा लोइनना जिला दा लेरिबा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मीगी मसिंग उत्पा टेबल लमसु पाउचे सिंगदा उद्ले सना लेपाक्तती अनौबा पॉजिटिव केस 13 थेंगनरे अपुनबा केस 59 सुरे एक्टिव केस 53 यौरे मी मंगा नाबा फखरे हाइना अहानबा हेडलाइन पीरी लेबाक असिदा कोविड-19 की केस मसिंग लाख अमा लिसिंग हुम्फु हेनख्रे हाइबा पाउसु पाउचे सिंगदा फोंगरी केरला हरियाणा अमदी गुजरात पंदुना लेरंबसिंग स्पेशल ट्रेन दा जिरिबाम रेलवे स्टेशन दा थुंख्रे हाइबा पाउ नाहारोगी थोगदांगदा अहानबा हेडलाइन तौरी मणिपुर मेल दसु अखनबा ट्रेल सिंग जिरिबाम दा थुंगलबा लेप्त्री हाइना हेडलाइन पीरी इरैपाक्ता पंदुना लेरंबसिंग ट्रेन अमसुंग फ्लाइट ता पुसिलकपा लेप्त्री हाइना हेडलाइन तौरी संगाई एक्सप्रेस इंग्लिश ता माइग्रेंट सिंगदगी रेलगाड़ी अमसुंग बस भाड़ा लौरोइदबनी राज्य सिंगना मखोइगी चाना थंगनबा पीगदबनी हाइबा सुप्रीम कोर्ट की वाफम हेडलाइन तौदुना फोंगली हाई कोर्ट ता एमएलए तरेट की डिस्क्वालिफिकेशन केस ऑब्जेक्शन तौरकपदगी नुमित 13 नि मतम पीखरे हाइबा पाउ हुयेलन पाउदा हेडलाइन पीरी हक्सेल मंत्री एल जयंतकुमार याउबा मंत्री सिंगी कांगबु अमना थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की फिबम यंगसिनख्रे हाइबा पाउगा लोइनना हॉस्पिटल असिगी मेडिकल स्टाफ क्वार्टर सेमगतनबा फन अथुबा मतमदा थादोकलगनी हाइबा मंत्री की वाफम इचेल एक्सप्रेस ता अहानबा हेडलाइन ओइना फोंगली एमसुना सिंदुना 38 रकसुबा माहिरोइ सिंगी हक कनबा नुमित पालन तौखिबा मैरा पाइबी नुमित पालन थौरम पांगथोखिबा केंद्र की एनडीए सरकार की अनिसुबा ताम की चही अमा मपुंग फारकपगी पालन थौरम गी सेम साबा वर्क एस्टिमेट सेमद्रिङैदा थबक मफम हानि येंगनबा आरडी मंत्री टीएस विश्वजीत खंगनख्रे हाइबा पाउसिंग असिसु पाउचे सिंगी अहानबा लमाइदा फोंगनरी nganthoi थागतसरी वाशिंगटन अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुहन्ना मणिपुर दा मियोय 13 नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखिबगा लोइनना हौजिक फावबदा राज्य सिदा एक्टिव केस 50 सुरे राज्य पुलिस ना हाइरी हौजिक फावबदा लॉकडाउन अमसुंग कर्फ्यू थुगाइबा मियोय 1992 सामा मरफुदरा हमदोय अमसुंग गाड़ी 1938 चमापन मरफु मरी फागतुना फाइन ओइना लुपा लाख 94,900 थिहनख्रे अमसुंग कोविड-19 ना ख्वाइदगी सोखलबा शहर सिंगी म्युनिसिपल कमिश्नर सिंग अमसुंग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सिंगा केंद्र की कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबागा कोविड-19 की मतंगदा वा खनख्रे पाउलजरी